Dia Bamalu karena insira hotu iha território Timor-Leste, nunemos iha diáspora. Iha programa tatole ba edição ohin a carga atualiza ba ita botsira kata ohin Parlamento Nacional se halau sessão solene ba visita oficial presidente no Senado Reino Camboja nian iha Timor-Leste. Além de halau cerimônia sessão solene, halau mos encontro bilateral iha Parlamento Nacional nian. Iha sessão solene ka encontro bilateral iha Parlamento Nacional se abertura husi presidente Parlamento Nacional Fernanda Lai, além de nós cada bancada partido sirenia nebe assento iha Parlamento Nacional se halau intervenção cada 5 minutos. Além de iha visita oficial sessão solene Sua Excelência presidente no Senado Samdek Aka Moha Sena Hun Sen se hatomos mensagem oficial iha âmbito cerimônia solene iha Parlamento Nacional. Atu hatene dia kriutan maitaba acompanha transmissão direta husi Parlamento Nacional. Dia malu karena insira necessita acompanhar. Dia que telespectadores no ouvimos minha frequência alargamento sirroto ba ouvinte sira nebe maktur live streaming e ecrã tudo na kata agora dadão protocolo guia membro da mesa dirige ba sala conferência Parlamento Nacional para segmento ba encontro bilateral. Dia bamalu karena insira necessita atene Senado
ka presidente Husi Reino Cambozanian tona hia Parlamento Nacional no sei agenda tuir mai sei halau cerimônia solene e Parlamento Nacional no nosso encontro bilateral anessa nohin am hatete katak e a cerimônia solene idane abertura Husi presidente Parlamento Nacional Fernanda Lai não temos sei for oportunidade ba cada bancada partido união nebe retan assento e a Parlamento Nacional cada 5 minutos ho di halo intervenção. Além de temos Senado ka presidente Reino Cambodia Ninian Hun Sen se retomos mensagem oficial e a cerimônia solene no encontro bilateral nebe ohin se halau e Parlamento Nacional e a minuto balutan mai. Atu relembra fali katak Senado ka presidente Hun Sen antes nemos halau una visita mai Timor-Leste e momento neba se hanesan chefe de governo ka primeiro-ministro Reino Camboja Ninian. Foi eleito fila fali ba presidente ka Senado ba Reino Camboja Ninian hanesan visita dahulu kunian hanesan Senado presidente Camboja e Timor-Leste Ninian. Ho visita idane bele hametin dia kliutan cooperação entre Timor-Leste ho Camboja liu e setor siranebe permanente setor siranebe importante hanesan agricultura tanto áreas selo não temos segurança alimentar e região não temos insa cria cooperação nida dia ho di bele apoio na fatin cambodianian ba Timor-Leste ho di adere ba organização regional ASEAN sai hanesan permanente. Bamalu karena em Sirahotu atu relembra fali katak antes nemos embaixador Timor-Leste nian ba Reino Camboja Hermenegildo Lopes Cupa ia entrevista tatoli hateten desenvolvimento economia Camboja belesai exemplo ba Timor-Leste tamba Camboja nia economia da daune avançado ho visita idane bele hametin dia kliutan cooperação sira e a área hira kanesa economia não é e tempo barak Timor-Leste na intenção maka unsa hametin cooperação ho Camboja e setor hira kanebe bele apoio desenvolvimento Timor-Leste ba futuro ida nebediag diplomata ne realsatan Camboja e a zona economia especial hamutu katu sideresin nebe fo serviço ba ema basic rihun tolunulu. Turnia Caric Timor-Leste estabelece parque industrial ida se bela impulsiona macas economia nação união tamba medida ne se permite a tu zona ida que tem receita anual entre dólar americano milhão rua to milhão tolo. E embaixador Timor-Leste ba Camboja mos mantém na fata em contato o executivo cambojanian no rencata visita ida nebe presidente Senado nebe dadaune e ela Timor-Leste bele marca ona ba oin permite aprofundar relação bilateral sira hodiag diplomata nemos hein empresa Camboja sira se investe em nação liu criação parque industrial sira não cria emprego ba Timor ou sira
Nesse tau atene eurai ka Senado presidente Camboja influência bot iha essa figura ida nebe diak mos iha Camboja também honia visita iha Timor Leste belemos hametin cooperação unida nebe diak nós além de nós Timor Leste belemos aprende se Camboja conaba unsa estabelece unidade nacional estabilidade de governo união ou de garantia desenvolvimento e a área oioin ba futuro ida nebe diag. Bamalu karena insira hotu atu relembra fali katak presidente Senado Reino Camboja Hun Sen hor delegação hamutu khatun buresin tolu to aeroporto internacional Nicolau Lobato Komorodili e Horseik ho avião kind of Cambodia mais ou menos tukuhitu a mekarateten mais ou menos tukulima liu minuto hatnulu horas Timor-Leste ninian. E nesse tauto atene foi observação jornalista sira tatolinian e treino símbolo direita o vice-primeiro-ministro coordenador assunto economia Francisco Calbuandelai assunto economia nemos tatene kata além de o membro do governo sira primeiro presidente da república primeiro-ministro mos tun direita o de simo presidente ka Senado Hun Sen nebe sa nessa figura dia ida iha Cambodia nunemos iha mundo. Hanesse tauto atene iha Loron Horsey presidente Senado a delegação hamutu com o presidente José Ramos Horta primeiro-ministro Kairala Senana Gusmao a delegação o carreta nebe governo prepara no presidente Senado Camboja Rasik sai carreta presidente República nian lihu si dalam protokolo mai fatin descansa nian. E a minha cara atualizamos durante este dia Senado presidente Reino Camboja Hun Sen e Timor-Leste si loron hitu to loron sia fulan maio tina di rua Ronulu Racing Lima. Durante a Timor-Leste, presidente Senado, a delegação se participa e a atividade sira macanesan a reunião do presidente da República nebe Ohin Eliona e a palácio presidente Itara Clara Berupite Dili. Nunemos se participa ka e a Parlamento Nacional no dadaune presidente do Senado Hun Sen e no Parlamento Nacional no la cleurtan se hará cerimônia solene no encontro bilateral e Parlamento Nacional ninham. Além de primeiro-ministro Kairala Senana Gusmao, presidente Senado se encontro o primeiro-ministro Kairala Senana Gusmao ninham. Nesse doutor atene presença presidente do Senado Hun Sen Ninian e Timor-Leste se encontro o órgão soberano sira macanesan dadão encontrou o presidente da República o presidente do Parlamento Nacional no se a cerimônia solene do Parlamento Nacional tanto se hasormalumos o primeiro-ministro Kairala Senana Gusmao onde aborda de cliutan cooperação sira entre país rua Timor-Leste e Reino Camboja Ninian.
Tuir agenda nebe iha katak além de Estado Timor-Leste mos se condecora Senado ka presidente Samdech Techo Hun Sen ho grande colar ordem Timor-Lestenian. No dar reconhecimento e bania contribuição significativa sira ho de apoio Timor-Leste iha de cada icos particularmente iha ne percurso adesão Timor-Leste ba ASEAN. Hanesan ita hotu atene Camboja ho Timor-Leste iha relação bilateral ira nebe dia também ho presidente ka Senado Camboja Ninian Hun Sen mai República Democrática Timor-Leste ka mai Timor-Leste bela refleta compromisso forte husi Camboja o avanço diplomacia parlamentar fortalece a relação bilateral onde contribui para paz, segurança, estabilidade, no prosperidade e a região no nosso e a mundo.
dia ba malu karena insirahutu atu recorda fali kata antes nemos primeiro-ministro que era da Sananda Guzmão simu visita cortesia ide husi embaixador Reino Camboja e Timor-Leste Chuncho Vanit di kuliah konaba cooperação entre nação rua Liu Timor-Leste no Camboja ninian iha discussão entre parte rua Liu toca Liu ba ASEAN paz no estabilidade regional Liu foca ba adesão toma Timor-Leste iha ASEAN iha Tinan idane além de discutimos com a cooperação entre Camboja no Timor-Leste e a área economia, comércio, educação, turismo, agricultura, telecomunicação no Selutan. E a surmalu nebe halau e haloron nen fulan maio liwa primeiro-ministro o embaixador Reino Camboja mos discuti ba cooperação hirária que nebe temi no diplomata Reino Camboja na Timor-Leste relatamos com a embaixador Liu visita dahulu presidente ka Senado Hun Sen nian iha Timor-Leste sibel reforça dia kliutan assunto hira que nebe discutir ona diplomata timaruane Josefi governo Timor-Leste nian além de fazemos Hanoi com a lição sirih passado kata história entre Camboja no Timor-Leste com a bucadame reconciliação unidade nação no desenvolvimento socioeconômico
Hanesan Itare, Tadaune, Presidente Parlamento Nacional, Excelência Fernanda Lai, Hamutu Koho, Presidente Senado Reino Camboja Ninian, Holona Fatin e a Sala Plenária Parlamento Nacional Ninian. Da República Democrática de Timor-Leste, Deputada Maria Fernanda Lai. Também convida Malu Karanan Sirahutu, mas ita acompanha a cerimônia solene no encontro bilateral entre Estado de Timor-Leste e o Parlamento Nacional, no Presidente Senado Reino Camboja Ninian e a Parlamento Nacional. Continuemos de pé para ouvirmos a entoação do hino nacional do Reino da Camboja e do hino nacional da República Democrática de Timor-Leste.
senhoras e senhores deputados, excelentíssimos convidados, solicita-se que se possam acomodar. A Presidente do Parlamento Nacional declara aberta a sessão plenária e dá a palavra aos representantes de bancada parlamentar. Excelências, muito bom dia. Na sessão de hoje, para celebrar a sessão solene da visita da Sua Excelência, Sr. Samdech, podem dar apoio aqui. Peço ajuda aos técnicos para dar apoio ao Sr. Samdech, por favor. Na sua visita muito especial, sendo assim, declaro aberta a sessão de hoje. Dando imediatamente a palavra às bancadas parlamentares e inicio com a bancada da Fretilin. Sua Excelência, Senhor Presidente do Senado do Reino do Camboja, Senhor Samdech Techo Hun Sen, Excelentíssima Senhora Presidente do Parlamento Nacional da República de Timor-Leste, distintos membros da delegação cambojana, distintos membros do Parlamento, Excelentíssima Senhora Chefe da Casa Civil, senhores representantes do Corpo Diplomáticos, Excelentíssimos Senhores membros do nono Governo, Excelentíssimo Presidente do Tribunal e Autoridades Judiciais, Excelentíssimo Chefe de Estado-Maior da FDTL, Mauberes e Biberes. Em nome da bancada Fretilin, queremos estender as nossas mais sinceras e cordiais boas-vindas a Vossa Excelência, o Presidente do Senado do Reino de Camboja, Sr. Samdech Techo Hun Sen, e a sua estimada delegação ao Parlamento Nacional Timor-Leste. Jom Riapsui. A sua presença aqui hoje não é apenas um compromisso diplomático, é um testemunho histórico da amizade duradoura e da solidariedade entre as nossas duas nações. Reflete o nosso compromisso mútuo com os valores da paz, cooperação e democracia. Afirma uma visão partilhada para o Sudeste Asiático, marcada pelo diálogo, desenvolvimento e respeito pela soberania e dignidade de todos os povos. Timor-Leste e o Camboja, embora separados pela geografia, estão unidos pela resiliência das nossas histórias. Ambas as nossas nações conheceram dificuldades e sacrifícios na busca pela independência e ambas emergiram com uma determinação inabalável para construir sociedades justas, pacíficas e democráticas. Neste espírito comum, os nossos parlamentos representam não apenas a voz dos nossos povos, mas as aspirações das nossas nações para contribuir de forma construtiva para as comunidades regional e global. Excelentíssimo Senhor Presidente, estamos verdadeiramente honrados pela sua decisão de visitar o nosso Parlamento. Reconhecemos o significado simbólico e prático da diplomática parlamentar. É através de tais intercâmbios que fortalecemos não apenas as relações entre os Estados, mas também os laços entre os povos, lançando as bases para uma colaboração mais profunda em áreas que vão desde a educação, comércio e agricultura até a saúde, cultura e desenvolvimento institucional. A sua presença, Excelentíssimo Senhor Presidente, afirma a importância que o Camboja atribui aos nossos laços bilaterais e aos nossos mecanismos regionais que os sustentam, particularmente dentro da ASEAN, uma comunidade à qual aspiramos pertencer. A voz do seu país, que há muito advoga pela paz e pelo diálogo nos assuntos regionais, é muito apreciada e contamos com o apoio do Camboja à medida que Timor-Leste continua a sua jornada em direção à plena adesão à ASEAN. Que esta vista seja uma ponte entre os nossos parlamentos, encorajando um diálogo mais regular, iniciativas conjuntas e cooperação entre as nossas instituições legislativas. Que possamos aprender uns com os outros, partilhar as melhores práticas e defender os princípios de boa governação, transparência e responsabilidade que são a base da verdadeira representação.
Também aproveitamos este momento para expressar o nosso profundo apreço pelo apoio do Camboja em fóruns internacionais e pela sua solidariedade continua com os objetivos de desenvolvimento de Timor-Leste. É apenas através da cooperação regional coletiva que podemos garantir que nenhum país, nenhuma comunidade e nenhum cidadão fique para trás. Excelentíssimo Senhor Presidente, ao recebê-lo nesta Casa Magna, saiba que está entre amigos e amigos que admiram a coragem, o progresso e a riqueza cultural do povo cambojano. Esperamos que, durante a sua estadia, também venha a conhecer mais intimamente a força, generosidade e determinação do povo timor-leste. Em conclusão, que a sua visita seja frutífera e memorável, que abra novos capítulos de colaboração entre os nossos parlamentares e os nossos povos, e que a amizade entre o Reino do Camboja e a República Democrática de Timor-Leste floresça por gerações vindouras. Em nome da bancada Fretilin, mais uma vez, desejo a Vossa Excelência calorosas boas-vindas e aguardamos com expectativa a construção de um futuro de cooperação, respeito e progresso partilhado. Muito obrigado. Arcon. De seguida, dou a palavra à bancada do Kuntu. Obrigada, Senhora Presidente. Excelentíssima Senhora Presidente do Parlamento Nacional, excelentíssimos senhores deputados, distintas autoridades presentes, minhas senhoras e meus senhores. Senhoras e senhores, é com grande honra, respeito e sentido de responsabilidade que, em nome da bancada parlamentar do Kuntu, tomamos a palavra para dar as mais calorosas boas-vindas à Sua Excelência, o Sr. Samdech Techo Hun Sen, antigo Primeiro-Ministro e atual Presidente do Conselho Supremo do Reino do Camboja. A presença de Vossa Excelência em Timor-Leste constitui, sem dúvida, um momento de grande significado histórico e diplomático. Este gesto simboliza a consolidação da amizade fraterna entre os nossos povos e o fortalecimento das relações bilaterais que nos unem no quadro da cooperação regional e internacional. Sua Excelência é amplamente reconhecido como uma das figuras mais influentes da região do Sudoeste Asiático, cuja liderança contribuiu decisivamente para a paz e o progresso no Camboja e na ASEAN. O seu compromisso com o diálogo, a estabilidade e o
horrors under the Khmer Rouge regime, where between 1.7 to 3 million lives were lost. Likewise, Timor-Leste suffered immensely under the Indonesian occupation, with an estimated 180,000 to 200,000 Timorese lives lost. These difficult histories remind us that peace is not simply a monument, reflecting on the shared journey of resilience and the sacrifices made in pursuit of peace. Your Excellency, under your leadership, Cambodia has emerged stronger, more stable, and increasingly influential. You have shaped a nation that is looking toward the future with confidence. Timor-Leste deeply admires your commitment to preparing transgenerational leadership, ensuring continuity and progress for Cambodia. It is an approach that inspires us as we seek to strengthen our institutions and lay the groundwork for long-term stability. We are also profoundly grateful for Your Excellency's unwavering support of Timor-Leste ASEAN's membership during your presidency of ASEAN in 2022. Your leadership and advocacy helped accelerate our journey toward regional integration, allowing Timor-Leste to stand alongside our neighbors in ASEAN with pride. This milestone, achieved with Cambodia's encouragement, was a defining moment in our diplomatic history. Beyond diplomacy, we are making tangible strides in economic cooperation. Our 2022 agreements on air services and rice trade strengthened commercial ties between our nations. More recently, Timor-Leste finalized an agreement to purchase tons of rice from Cambodia, reinforcing agricultural collaboration and food security efforts. Our agriculture sector has been critical since independence, challenges including climate change, long drought, and low production, which leads to deficiency to respond to our people's basic needs, as rice is considered a staple food of the people of this country. Your consistency in agriculture and rice field could incentivize us to develop our own policy to reinforce agriculture sector that reflects the livelihoods of the majority of the people of Timor-Leste, and these partnerships demonstrate the growing trust and shared commitment between our nations. But economic partnerships alone do not define true friendship between nations. Timor-Leste will never forget Cambodia's kindness during one of our most challenging periods. The COVID-19 pandemic in 2021 and 2022 claimed 138 lives in Timor-Leste, putting immense pressure on our health system and economy. It was during this time of difficulty that Cambodia stepped forward, providing crucial vaccines and medical supplies that helped ease the burden on our government and people. Your Excellency, your leadership ensured that Cambodia extended a hand of friendship when we needed it most, and for that we will always be grateful. As we look ahead, Timor-Leste and Cambodia have boundless opportunities to collaborate, whether in trade, commerce, Cambodia have boundless opportunities to collaborate, whether in trade, commerce, and Cambodia have boundless opportunities to collaborate, whether in trade, commerce,
os povos do Camboja e de Timor-Leste compartilham uma história comum marcada pela e de Timor-Leste compartilham uma história comum marcada e de Timor-Leste compartilham uma história comum marcada pela superação de amargas experiências causadas por conflitos em construir e fortalecer a paz e a reconciliação, a estabilidade e a segurança, a fim de desenvolver os nossos países e aprofundados laços de. Como líder do Partido Democrático, temos a honra de agradecer a Sua Excelência, Sr. Samdech, por ter proporcionado a oportunidade de concessão de bolsas de estudo a 10 jovens timorenses do ensino superior em Universidade do Reino do Camboja. Da mesma forma, expressamos o nosso orgulho e reconhecimento pelo apoio consistente do Reino do Camboja à aspiração de Timor-Leste em se tornar membro da ASEAN. O apoio à criação de fóruns econômicos com o objetivo de promover o envolvimento do setor privado no processo de desenvolvimento de ambos os países, assim como o estímulo ao turismo e a outras formas de cooperação, são demonstrações claras dessa solidariedade. Gostaríamos ainda de expressar a nossa especial gratidão ao governo de Camboja pela concessão de condecoração Sarak Matrei Masserewat, a vice-presidente do Partido Democrático, companheira Felicidade de Souza Guterres, vice-presidente do Partido Democrático, companheira Felicidade de Souza Guterres, vice-presidente do Partido Democrático, companheira Felicidade de Souza Guterres, vice-presidente do Partido Democrático de
povos e partilharmos experiências no fortalecimento das instituições democráticas. O povo timorense acolhe com profunda estima e gratidão esta demonstração de irmandade e solidariedade, certos de que esta visita contribuirá para o fortalecimento para o aprofundamento das relações bilaterais nos domínios políticos. Para o aprofundamento das relações bilaterais nos domínios político. Para proferir o seu discurso. Seu discurso. Seu discurso.លោកជំទាវ Maria Fernandale ប្រធានសភាជាតិ Maria Fernandale ប្រធានសភាជាតិ នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាទីម៉ូឡេស្តេអាយដាមលោកជំទាវអរលោកស្រីជាដំបូងខ្ញុំសូមពំនាំនៅការសាកសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់លោកជំទាវសម្ដេចប្រធានសភាកម្ពុជាជូនចំពោះលោកជំទាវប្រធានអំពីមិត្តភាពដ៏រឹងមាំរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាមានក្តីសោមនស្សរីករាយក្រៃលែងដែលបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យទីម៉ូឡេស្តជាលើកទី2ទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់ខ្ញុំលើកទី1គឺនៅឆ្នាំ2016ដែលកាលនោះខ្ញុំនៅកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅចំពោះរូបខ្ញុំព្រមទាំងប្រតិភូអមដំណើរនិងការរៀបចំប្រជុំជាពិសេសនេះឡើងដើម្បីឲ្យខ្ញុំធ្វើបទឧទ្ទិសនាមចែករំលែកទស្សនៈស្ដីពីទំនាក់ទំនងកម្ពុជាទីម៉ូឡេស្តព្រមទាំងបទពិសោធន៍របស់កម្ពុជាក្នុងការត្រៀមខ្លួនចូលជាសមាជិកអាស៊ានកាលពី26ឆ្នាំមុនស្របពេលដែលទីម៉ូឡេស្តកំពុងត្រៀមខ្លួនក្លាយទៅជាសមាជិកអាស៊ានពេញសិទ្ធិនាពេលឆាប់ខាងមុខនេះរយៈពេល44ឆ្នាំនៃអាជីពនយោបាយរបស់ខ្ញុំពីឆ្នាំ1979ឬអាចចាត់ទុកថា
ប្រហែលជាកន្លះសតវត្សជាងកន្លះសតវត្សនៃអាជីពបម្រើការងាររបស់ខ្ញុំមុនកាន់តំណែងនយោបាយរហូតមកដល់ពេលលេងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅឆ្នាំ2023សមិទ្ធផលជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយសម្រាប់ខ្ញុំក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលនោះគឺចូលជាសមាជិកអាស៊ាននៅថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ1999និងការដឹកនាំប្រកបដោយជោគជ័យនៅអង្គការតំបន់មួយក្នុងនាមជាប្រធានបដូវវេនអាស៊ានរហូតទៅដល់3ដងអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺកម្ពុជាហ៊ានទទួលធ្វើជាប្រធានអាស៊ានលើកទី1នៅឆ្នាំ2002ពលគឺត្រឹមតែធរវេរាប្រហែលជា2ឆ្នាំកន្លះប៉ុណ្ណោះក្រោយពេលក្លាយទៅជាសមាជិកពេញសិទ្ធិខ្ញុំគឺជាអ្នកត្រួសត្រាយផ្លូវនិងបានដឹកនាំកម្ពុជាធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ការលំបាកនិងបទពិសោធន៍ជាច្រើនតម្រាប់បានចូលជាសមាជិកអាស៊ាននិងធ្វើសមាហរណកម្មចូលទៅក្នុងតំបន់និងតំបន់បានដោយសពថ្ងៃស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្រជាតិកម្ពុជាសម្រាប់ការចែករំលែកនៅថ្ងៃនេះជាដំបូងខ្ញុំសូមនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងទីម៉ូឡេស្តេបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងលើកអំពីទស្សនវិស័យនិងក្តីរំពឹងរបស់កម្ពុជាចំពោះអាស៊ានខ្ញុំនឹងបញ្ចប់បទកថាជាមួយនឹងការវិតម្លៃអំពីសារៈសំខាន់នៃទួនាទីរបស់អាស៊ានក្នុងពិភពលោកនិងលើកពីវិសាលភាពរបស់តំបន់1ទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងទីម៉ូឡេស្តេជាដំបូងខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសនេះចូលរួមជាមួយប្រជាជនទីម៉ូឡេស្តេទាំងអស់អបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី23នៃទិវាឯករាជ្យជាតិនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យទីម៉ូឡេស្តេតែប្រជាជនទីម៉ូឡេស្តេសម្រេចបាននៅថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះគឺជាឆ្នាំមានអត្ថន័យប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ប្រទេសយើងទាំងពីរផងដែរដោយទំនាក់ទំនងការទូតយើងត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំដដែលហើយកប់ជួននឹងពេលតែកម្ពុជាកំពុងអនុវត្តតួនាទីជាប្រធានអាស៊ានលើកទី1ខ្ញុំតែមានសោទិដ្ឋិនិយមមានអារម្មណ៍ចិត្តស្និទ្ធជាមួយប្រជាជនទីម៉ូឡេស្តេបើទោះបីបរិបទស្ថានភាពនៃប្រទេសយើងមិនដូចគ្នាប្រជាជាតិយើងទាំងពីរគឺសុទ្ធតែបានឆ្លងកាត់ព្យុះភ្លៀងនៃអស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិសុខដូចគ្នាក្រោយពីបានឯករាជ្យភាពពីអាណានិគមនិយមហើយធ្លាប់ទទួលកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពនិងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងសតវត្សតែមួយពលគឺកម្ពុជានៅដើមទសវត្ស1990ចំណែកឯទីម៉ូឡេស្តេនៅចុងទសវត្សដូចគ្នានៅពេលដែលទីម៉ូឡេស្តេដាក់សំណើជាផ្លូវការសូមចូលជាសមាជិកអាស៊ាននៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2011កម្ពុជាបានបញ្ជាក់ពីការគាំទ្រដោយអត់សេះទើកប់ជួននឹងការខិតខំចិត្តមកដល់នៃវេនរបស់កម្ពុជាដែលធ្វើជាប្រធានអាស៊ានលើកទី2នៅឆ្នាំ2012ខ្ញុំវាតម្លៃពោះចំពោះវឌ្ឍនភាពនៃតំណែងតំណងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជិតស្និទ្ធរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរចាប់តាំងពីបានបង្កើតតំណែងតំណងការទូតនៅឆ្នាំ2002អ្វីតែយើងពុំសូវមានតំណែងតំណងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយគ្នាប៉ុន្តែកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមក
ផ្នែកនយោបាយក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីនិងលើវេទិកាអន្តរជាតិមានភាពល្អប្រសើរដែលទំនាក់ទំនងបែបនេះមានសារៈសំខាន់ជាពិសេសក្នុងកាលៈទេសៈដែលពិភពលោកកំពុងជួបបញ្ហាប្រឈមកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរខ្ញុំមានសេចក្តីពេញចិត្តតែបានឃើញប្រទេសយើងទាំងពីរមានការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនកិច្ចនិងការប្រស្រ័យទាក់ទងជាញឹកញាប់ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះខ្ញុំយល់ថាទំនាក់ទំនងកាន់តែរឹងមាំផ្នែកនយោបាយគឺជាមូលដ្ឋានសំខាន់សម្រាប់អភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគវប្បធម៌និងការប្រស្រ័យទាក់ទងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជនការពិមុននេះអាដាមបេនឌីទូដូសាន់ត្រូហ្វេតារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងសហព័ន្ធបាតការទីម៉ូឡេសបានបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅកម្ពុជាយើងបានឯកភាពជំរុញកិច្ចសហព័ន្ធបាតការលើវិស័យអធិភាពមួយចំនួនដែលប្រទេសទាំងពីរអាចបំពេញបន្ថែមឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកជាក់ស្ដែងដោយការដែលកម្ពុជាអាចជួយពង្រឹងសន្តិសុខវាងហើយទីម៉ូឡេសអាចជួយពង្រឹងសន្តិសុខធម្មពលក្នុងគោលដៅពង្រឹងនៅចំណងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យរវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាសម្រាប់បើកស្ថានអគ្គរដ្ឋទូតនៅរដ្ឋធានីឌីលីខ្ញុំសូមអរគុណរដ្ឋាភិបាលទីម៉ូឡេស្តេដែលឆាប់ផ្ដល់ឯកភាពទទួលអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាទី1មកឈើជើងបំពេញបេសកកម្មនៅរាជធានីឌីលីការបើកស្ថានទូតនៅពេលនេះគឺជាសារនយោបាយបង្ហាញពីការគាំទ្ររបស់កម្ពុជាចង់ឲ្យទីម៉ូឡេស្តេចូលជាសមាជិកពេញសិទ្ធិរបស់អាស៊ាននៅឆ្នាំ2025នេះខ្ញុំជឿថាការបើកស្ថានទូតនៅរដ្ឋធានីឌីលីនឹងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងទីម៉ូឡេស្តេមានការប្រែប្រួលជាវិជ្ជមានកាន់តែច្រើននៅលើសសរស្តម្ភទាំង3គឺនយោបាយសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌និងសង្គមជាមួយនេះដែរខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះសម្ដែងនៅការកោតសរសើរនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះវឌ្ឍនភាពដ៏ធំធេងនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅទីម៉ូឡេស្តេខ្ញុំគឺជាសាក្សីរស់ដែលបានមកកាន់ទីនេះកាលពីឆ្នាំ2016គឺ9ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំមកកាន់ទីនេះសាជាថ្មីម្ដងទៀតរដ្ឋធានីឌីលីបានផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់យ៉ាងសម្បើមអស្ចារ្យមិនត្រឹមតែខ្លួនខ្ញុំទេសហការីដែលធ្លាប់ធ្វើដំណើរជាមួយខ្ញុំមកកាន់ទីនេះសុទ្ធតែបានកត់សម្គាល់ដូចគ្នាដូច្នេះទីម៉ូឡេស្តេមិនមែនជាបញ្ហាកង្វល់ធំសម្រាប់ការចូលរួមនៅក្នុងអាស៊ានដោយសារតែបញ្ហាការព្រួយបារម្ភអំពីការអភិវឌ្ឍមិនស្មើគ្នានោះដែរខ្ញុំពិតជាមានការកោតសរសើរជាមួយនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងវឌ្ឍនភាពនៃសង្គមសេដ្ឋកិច្ចរបស់ទីម៉ូឡេស្តេទី2សម្រាប់អាស៊ាននិងកម្ពុជាដោយទីម៉ូឡេស្តេកំពុងជំរុញបេក្ខភាពជាសមាជិកពេញសិទ្ធិរបស់សមាគមអាស៊ានខ្ញុំសូមឆ្លៀតយកឱកាសនេះដើម្បីចែកចម្លែកបទពិសោធន៍និងទស្សនៈរបស់ខ្ញុំខ្លះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសមាជិកភាពអាស៊ានតាមពិតមានការឯកភាពឲ្យកម្ពុជាចូលជាសមាជិកអាស៊ាននៅឆ្នាំ1997ប៉ុន្តែការបញ្ចូលជាផ្លូវការត្រូវបានពន្យាពេលរហូតដល់ខែមេសាឆ្នាំ1999ដោយសារតែអស្ថិរភាពផ្ទៃក្នុងកម្ពុជា
សេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់កម្ពុជានៅឆ្នាំ1997ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកខ្លាំងនៅឡើយដោយយើងមិនទាន់សម្រេចបានសន្តិភាពពេញលេញនិងការឯកភាពជាតិទោះយ៉ាងនេះក្តីកម្ពុជាបានអនុវត្តនៅកាតព្វកិច្ចនិងទួនាទីរបស់ខ្លួនប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវយោងតាមបទពិសោធន៍តខ្លួននេះកម្ពុជាគាំទ្រពេញទំហឹងឲ្យទីម៉ូឡេស្តេចូលជាសមាជិកពេញសិទ្ធិរបស់អាស៊ានតាំងពីដើមដំបូងហើយក៏បានខិតខំជំរុញឲ្យមានកុងសង្ស៊ីអាស៊ានលើសំណើរបស់ទីម៉ូឡេស្តេរហូតមកព្រោះកម្ពុជាយល់ថាមិនគួរទុកទីម៉ូឡេស្តេឲ្យនៅតែតល់នោះទេនេះគឺជាបំណងប្រាថ្នាដ៏ពិសិដ្ឋរបស់បិតាស្ថាបនិកអាស៊ានដែលចង់ចងក្រងរដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឲ្យនៅក្រោមឆ័ត្រតែមួយគឺអាស៊ានតែម្ដងនៅពេលកម្ពុជាធ្វើជាអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022ការបញ្ចូលទីម៉ូឡេស្តេជាសមាជិកត្រូវបានដាក់បញ្ចូលជាអធិភាពក្នុងចំណោមអធិភាពនានារបស់យើងនៅឆ្នាំនោះខ្ញុំបានលើកមតិជាសាធារណៈនិងជាមួយសមាជិកអាស៊ានឯទៀតថាយើងមិនត្រូវពន្យាពេលបញ្ចូលទីម៉ូឡេស្តេក្នុងគ្រួសារអាស៊ានយូរទៀតទេរយៈពេលរងចាំជាង10ឆ្នាំគឺគ្រប់គ្រាន់ពេកហើយតាមរយៈការខិតខំចរចារហូតដល់នាទីចុងក្រោយកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី40និង41នៅទីក្រុងភ្នំពេញបានឯកភាពជាគោលការណ៍ទទួលទីម៉ូឡេស្តេជាសមាជិកទី11អាស៊ានទី11ទោះបីមិនទាន់ជាសមាជិកពេញសិទ្ធិប៉ុន្តែនៅឆ្នាំបន្ទាប់ទីម៉ូឡេស្តេបានចូលជាសមាជិកសង្កេតការណ៍ហើយមានការតាំងចិត្តនិងភាពសកម្មរបស់ទីម៉ូឡេស្តេខ្លួនឯងពេលនេះអាស៊ានបានអនុញ្ញាតឲ្យទីម៉ូឡេស្តេចូលរួមមតិលើការងារកសាងសហគមន៍អាស៊ានខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាឆ្នាំនេះទីម៉ូឡេស្តេនឹងបានចូលទៅក្នុងគ្រួសារអាស៊ានជាផ្លូវការរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរូបខ្ញុំនឹងបន្តរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរូបខ្ញុំផ្ទាល់នឹងបន្តគៀងគរការគាំទ្រពីសមាជិកអាស៊ានឯទៀតឲ្យទទួលទីម៉ូឡេស្តេចូលជាសមាជិកខ្ញុំគិតថាទីម៉ូឡេស្តេពេលនេះស័ក្តិសមនឹងក្លាយទៅជាសមាជិកទី11របស់អាស៊ានហើយយើងអាចទុកកាតព្វកិច្ចចូលជាភាគីក្នុងលិខិតទុបករដែលនៅសេសសល់និងបន្តអនុវត្តនៅដំណាក់កាលក្រោយចូលជាសមាជិកពេញសិទ្ធិហើយពីទីនេះខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានតទៅទៀតមេត្តាផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យទីម៉ូឡេស្តេបានក្លាយទៅជាសមាជិកពេញសិទ្ធិព្រោះនេះជាភាពចាំបាច់នៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយជាភាពចាំបាច់នៃការធ្វើសមាហរណកម្មក្នុងតំបន់ជាភាពចាំបាច់ដែលអាស៊ានត្រូវដើរតួនាទីបង្រួបប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងដែនដីអាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់យើងបើពិនិត្យអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិខ្ញុំសូមនិយាយដោយចំហនៅទីនេះបន្ទាប់ពីបានជម្រាបជូនលោកជំទាវប្រធានសភាក៏ដូចជាអាដាមប្រធានរដ្ឋាភិបាលនោះការប្រៀបធៀបរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងទីម៉ូឡេស្តេមានការខុសគ្នាដាច់ស្រឡះកាលពីកម្ពុជាចូលជាសមាជិកអាស៊ាននៅក្នុងឆ្នាំ1999ពេលនោះផលប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់របស់កម្ពុជាមានត្រឹមតែ$281តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែឥឡូវនេះទីម៉ូឡេស្តេមានប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ប្រជាជនម្នាក់
រហូតដល់$1,453យោងទៅតាមស្ថិតិរបស់ធនាគារពិភពលោកដូច្នេះបើនិយាយអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមក៏ដូចជាធនធានមនុស្សទីម៉ូឡេស្តេមានភាពល្អប្រសើរជាងកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ1999ទៅទៀតដូច្នេះគ្មានហេតុផលណាមួយដែលត្រូវរារាំងនៅទួនាទីរបស់ទីម៉ូឡេស្តេចូលទៅជាសមាជិកអាស៊ានទេខ្ញុំគឺជាសាក្សីរស់ម្នាក់ដែលមកខាងខ្លួនឯងដឹកនាំកម្ពុជានៅក្នុងដំណាក់កាលចូលដំបូងគឺផលិតផលសរុបជាមួយនឹងប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រឹមតែ$281ក្នុងពេលនេះទីម៉ូឡេស្តេត្រៀមខ្លួនចូលជាសមាជិកប៉ុន្តែប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទីម៉ូឡេស្តេមានរហូតមក$1,453ដែលចេញមកពីការស្ថិតិនៃអង្គការនៃធនាគារពិភពលោកដូច្នេះសង្ឃឹមថាមិត្តភ័ក្តិដៃគូអាស៊ានរបស់យើងនឹងបន្តនឹងគាំទ្រទីម៉ូឡេស្តេឲ្យក្លាយទៅជាសមាជិកពេញសិទ្ធិជាជាងទុកនៅជាសមាជិកសង្កេតការណ៍ដោយសពថ្ងៃហើយយល់លោកជំទាវលោកស្រីខ្ញុំសូមចែកចម្លែកបទពិសោធន៍កម្ពុជានិងហេតុផល4ធំដែលកម្ពុជាសម្រេចចិត្តជាយុទ្ធសាស្ត្រសុំចូលក្នុងគ្រួសារអាស៊ានខ្ញុំគិតថាទីម៉ូឡេស្តេក៏អាចមានហេតុផលនិងផលប្រយោជន៍ស្តៀងកម្ពុជាដែរក្នុងការចូលជាសមាជិកអាស៊ានហេតុផល4ទាំងនោះគឺ1គោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសសមាជិកកត្តានេះជាកត្តាធំបំផុតដែលទាក់ទាញកម្ពុជាចូលអាស៊ានទស្សនៈរួមនៃអ្នកដឹកនាំខ្មែរយើងមានការចងចាំថាសោកនាដកម្មរបស់កម្ពុជាមានឫសគល់ចេញពីអន្តរាគមន៍របស់បរទេសទៅលើនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជានៅពេលដែលឥទ្ធិពលនៃការប្រកួតប្រជែងរវាងមហាអំណាចបានរាលដាលដល់កម្ពុជាហើយមានការលូកដៃចូលជ្រៅទៅក្នុងនយោបាយផ្ទៃក្នុងដែលឈានដល់ការធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ប្រការណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋពេលនោះហើយដែលជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការធ្លាក់ចូលអន្លង់ដ៏សែនជ្រៅនៃការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងហើយកម្ពុជាបានបាត់បង់ការកាន់កាប់លើជោគវាសនាប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនកម្ពុជាបានក្លាយទៅជាវេទិកានៃសង្គ្រាមដោយតួអង្គជាតំណាងផងនិងជាសង្គ្រាមស៊ីវិលប្រឡាយពូជសាសន៍ជាតិឯងផងចេញពីមេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រនេះគោលការណ៍មិនជឿជែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់អាស៊ានពិតជាមានការតាក់ទាញពិសេសសម្រាប់កម្ពុជាទី2ស្មារតីសហគមន៍ស្មារតីសហគមន៍គឺការធ្វើការងារគោរពដោយគោលការណ៍កុងសង្ស៊ីរឿងនេះសំខាន់ណាស់ដើម្បីធានាថាប្រទេសសមាជិកទាំងអស់មានសិទ្ធិស្មើគ្នាគ្មានប្រទេសតូចគ្មានប្រទេសធំគ្មានប្រទេសអ្នកមានគ្មានប្រទេសអ្នកក្រគ្មានប្រទេសចាស់គ្មានប្រទេសថ្មីអាស៊ានមិនបានធ្វើការតាមរយៈការបោះឆ្នោតយកសម្លេងភាគច្រើននោះទេព្រោះវិធីនេះនឹងនាំទៅដល់ការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងអាស៊ានអ្វីតែពេលខ្លះគោលការណ៍នេះអាចបង្កើតឲ្យមានភាពតានតឹងខ្លះក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែបើវាយតម្លៃជារួមលើប្រវត្តិសាស្ត្រយើងឃើញថាគោលការណ៍នេះគឺ
គឺជាមូលដ្ឋានដ៏រឹងមាំនៃការធានាឯកភាពនិងសាមគ្គីភាពយូរអង្វែងរបស់អាស៊ានទោះបីត្រូវឆ្លងកាត់វិយាសាលំបាកបែបណាក៏ដោយហើយខ្ញុំនៅតែជឿជាក់ថាគោលការណ៍នេះគឺនៅតែមានប្រសិទ្ធភាពប្រសិនបើអាស៊ានសាកល្បងសម្រេចកិច្ចការតាមរយៈការបោះឆ្នោតអាស៊ាននឹងបែកបាក់អាស៊ានមិនคล้ายទៅជាតួអង្គឯកភាពដែលរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហារបស់ខ្លួននិងរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហានានានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌតំបន់និងពិភពលោកទៀតទេយើងពិតជាបានស្ដាប់ឮនៅការអត្ថាធិប្បាយដែលចង់សើរើគោលការណ៍កុងសង្ស៊ីសនិងការចោទប្រកាន់ដោយប្រយោលថាប្រទេសចូលថ្មីបំពេញសិទ្ធិវេតូដើម្បីប្រយោជន៍ខ្លួនតោះនេះខ្ញុំចង់សួរត្រឡប់ទៅវិញថាតើជាការពិតឬទេដែលប្រទេសសមាជិកដើមមានជំហរឯកភាពគ្នាលើគ្រប់បញ្ហានៅក្នុងតំបន់នោះពិតជាមិនអាចទៅរួចទេដូច្នេះហើយបេតាស្ថាបនិកអាស៊ានក៏បានប្រមាលឃើញទស្សនវិជ្ជាបែបនេះផងដែរនៅពេលដែលពួកគាត់រៀបចំឲ្យមានគោលការណ៍កុងសង្ស៊ីសអាស៊ានមានភាពចម្រុះខ្លាំងហើយប្រទេសនីមួយៗសុទ្ធតែមានការពិចារណាលើផលប្រយោជន៍តំបន់ទន្ទឹមនឹងផលប្រយោជន៍ប្រទេសដែលមានការថ្លឹងថ្លែងទាំងនេះពិតជាមិនអាចដូចគ្នាឥតខ្ចោះនៅគ្រប់កលៈទេសៈនោះទេការធានាឯកភាពក្នុងតំបន់សាមគ្គីភាពក្នុងភាពចម្រុះនិងភាពស្អិតរមួតស្ថាប័នត្រូវការកាយបិទដែលមានប្រសិទ្ធភាពនិងប្រកបដោយបញ្ញាញាណនោះគឺគោលការណ៍កុងសង្ស៊ីសនោះហើយតាមពិតក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងកុងសង្ស៊ីសមិនមែនតឹងរឹងនោះទេឧបមាថ្ងៃនេះយើងមិនអាចមានកុងសង្ស៊ីសលើគោលចំហណាមួយយើងអាចធៀបទង់ដឹងថាតើបន្តក្រហមនៃគោលចំហរបស់ប្រទេសពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតនោះគឺជាអ្វីដូច្នេះនេះគឺជាសិល្បៈដែលមានលក្ខណៈជាស្ថាប័នរបស់អាស៊ាននៅក្នុងការកែសម្រួលសម្របសម្រួលអត្ថន័យខ្លឹមសារឬវត្ថុវាយណាមួយនៃគោលចំហដែលសមាជិកទាំងអស់អាចទទួលយកបានច្បាស់ណាស់ថាការសម្របសម្រួលបែបនេះត្រូវការពេលវេលាច្រើនក៏ប៉ុន្តែគោលការណ៍នេះបានធានានៅភាពសុខដុមផ្ទៃក្នុងអាស៊ានអស់រយៈពេល58ឆ្នាំមកហើយយើងអាចមានចិត្តអត់ទះសានៅពេលដែលយើងឃើញមានការរាំងស្ទះលើបញ្ហាណាមួយដែលអាស៊ានពុំមានគោលចំហរួមប៉ុន្តែបើមើលលើមេគា58ឆ្នាំដែលយើងបានដើររួមគ្នាយើងគួរតែមានមោទនភាពទៅវិញទេតែយើងអាចធ្វើការជាមួយគ្នារីកចម្រើនជាមួយគ្នានៅពេលដែលស្ថាប័នពហុភាគីឬស្ថាប័នតំបន់និងអនុតំបន់ជាច្រើនផ្សេងទៀតបានថមថយអធិពលឬបាត់បង់មុខពីវេទិកាការទូតតែម្ដងត្រង់នេះយើងត្រូវតែគោរពនិងផ្ដល់តម្លៃដល់បញ្ញាញាណប្រកបដោយទស្សនវិស័យវែងឆ្ងាយរបស់បេតាស្ថាបនិកអាស៊ានហើយប្រទេសសមាជិកទាំងអស់សុទ្ធតែមានចំណែកក្នុងការថែរក្សាប្រពៃណីដ៏ឧត្តមឧត្តមរបស់អាស៊ានដែលយើងបានខិតខំកសាងរួមគ្នាអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយទី3ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមតាមរយៈការជំរុញសមាហរណកម្មមានទស្សនវិជ្ជាច្រើននៃសមាហរណកម្មដែលប្រទេសសមាជិកទាំងអស់សុទ្ធតែបានទទួលផលប្រយោជន៍តាមរយៈការពង្រឹងភាពការតបជាប់ទាំងរូបវត្តនិងផ្នែកទុនការកិត្តគូររួមគ្នាដើម្បីជំរុញវិស័យដែលមានប្រយោជន៍រួម
និងការបំព្រួញគម្លាតនៃការអភិវឌ្ឍយើងបានជំរុញការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលពង្រឹងការតបជាប់ក្នុងតំបន់ដើម្បីបង្កើនការផ្លាស់ប្ដូរទំនិញនិងប្រជាជនហើយត្រែកបំផុតលើការពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថាប័នបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់កម្ពុជាប្រទេសដៃគូនៅខាងក្រៅក៏បានចូលរួមយ៉ាងច្រើនដើម្បីពន្លឿនដំណើរការនៃការធ្វើសមាហរណកម្មដោយពន្លឿនការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសដែលជាសមាជិកថ្មីដូចជាកម្ពុជាម៉ាយ៉ាម៉ានិងឡាវដែលត្រូវការធ្វើសមាហរណកម្មដើម្បីកាត់បន្ថយគម្លាតជាមួយប្រទេសសមាជិកដែលមានការអភិវឌ្ឍច្រើនជាងខ្ញុំចង់គូបញ្ជាក់ថាមានការយល់ខុសមួយចំនួនថាកម្ពុជាឬប្រទេសចូលថ្មីដែលមានសេដ្ឋកិច្ចតូចនិងហោះជើងអាស៊ានឲ្យដើរយឺតតាមពិតប្រទេសចូលថ្មីមិនបានហោះដំណើរពឹងពាក់ឬដណ្ដើមផលប្រយោជន៍ពីប្រទេសចូលមុននោះទេខ្ញុំសូមបង្ហាញតួលេខជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលអាស៊ានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1967អាស៊ានមានទំហំសេដ្ឋកិច្ចត្រឹមតែ24 ប៊ីលានដុល្លារប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2024ផលិតផលសរុបរបស់អាស៊ាន10ប្រទេសមានរហូតដល់3.8 ទ្រីលានដុល្លារដែលជាសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទី5នៅលើពិភពលោកហើយអាចហោះឡើងទៅជាលេខ4នៅឆ្នាំ2030ហើយទំហំពាណិជ្ជកម្មទំនិញបានកើនដល់3.5 ទ្រីលានដុល្លារជិតស្មើនឹងទំហំផសសផលិតផលសរុបក្នុងនោះ 21.5% ជាពាណិជ្ជកម្មផ្ទៃក្នុងអាស៊ានទំហំវិនិយោគបរទេសសរុប 229.8 ប៊ីលាននៅក្នុងនោះ 9.5% ជាទុនវិនិយោគផ្ទៃក្នុងអាស៊ានតួលេខនេះបញ្ជាក់ថាសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានពុំបានដើរថយក្រោយដោយសារសមាជិកថ្មីនោះទេផ្ទុយទៅវិញទាំងពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគគឺមានតែការកើនឡើងជាលំដាប់ហើយអាស៊ានក៏បង្កើនពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគផ្ទៃក្នុងកាន់តែច្រើនផងដែរដូច្នេះខ្ញុំរំពឹងថាថែមទីម៉ូឡេសចូលទៅក្នុងអាស៊ានវាក៏បង្កើននៅចំនួនផលិតផលសរុបកាន់តែច្រើនបន្ថែមដោយបង្កើនប្រជាសាស្ត្រនិងចំនួនប្រទេសជាសមាជិកទី4ច្រកទ្វារការទូតច្រកទ្វារនៃកលានុវត្តភាពការទូតរបស់កម្ពុជាអាស៊ានមានដៃគូច្រើនដូច្នេះនៅក្នុងពេលដែលកម្ពុជាក្លាយទៅជាសមាជិកអាស៊ានមានន័យថាកម្ពុជានឹងក្លាយទៅជាដៃគូជាមួយបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះដោយស្វ័យប្រវត្តិអាស៊ានគឺជាច្រកទ្វារនៃកលានុវត្តភាពការទូតរបស់កម្ពុជានៃមេបដកម្មដែលដឹកនាំដោយអាស៊ានមានការរីកចម្រើនជាលំដាប់ហើយតាមរយៈនេះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់អាស៊ានជាមួយដៃគូខាងក្រៅក៏កាន់តែវិវត្តជឿនលឿនលើវិសាលភាពនិងជំរឿននៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគិតត្រឹមខែឧសភាឆ្នាំ2025ប្រទេសហត្ថលេខីនៃសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានកើនឡើងដល់55ប្រទេសហើយប្រទេសឬស្ថាប័នក្រៅពីអាស៊ានចំនួន95មានអង្គទូតរបស់ខ្លួនប្រចាំអាស៊ានហើយអាស៊ានវិញក៏បានបង្កើតគណៈកម្មការអាស៊ាននៅប្រទេសទី3ឬនៅអង្គការអន្តរជាតិបានកើនឡើងដល់55អាស៊ានមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយនឹងដៃគូ
សន្តានាសំខាន់ដូចជាចិនជប៉ុនឥណ្ឌាកូរ៉េខាងត្បូងអូស្ត្រាលីញូហ្សេឡង់ហើយក៏មាន FTA ជាមួយនឹងហុងកុងផងដែរបន្ថែមដូចនេះអាស៊ានក៏មានកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងតំបន់ដែលបានចាប់ផ្ដើមចរចានៅឆ្នាំ2012ហើយចូលជាធរមាននៅឆ្នាំ2022ដែលជាឆ្នាំកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានប្រូវេតនៅឆ្នាំ2023អាស៊ានមានទំហំពាណិជ្ជកម្មទៅដល់2 trillion ហើយវិនិយោគបរទេសពីប្រទេសសមាជិកអាស៊ានក្រៅពីអាស៊ានមានទំហំរហូតដល់66.3 billion ដុល្លារកាលានុវត្តភាពការទូតដែលគោរពយន្តការពហុភាគីនិយមតែផ្អែកលើច្បាប់និងការអនុវត្តពាណិជ្ជកម្មពហុភាគីដែលសេរីបើកចំហមានបរិយាបន្ននិងផ្អែកលើវិធានច្បាប់ដែលអាស៊ានបានប្រកាន់ជាយូរមកហើយបានផ្ដល់ប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនអនេកដល់ប្រទេសសមាជិកនិងដៃគូអាស៊ានហើយដំលោកទាវអស់លោកលោកស្រីឥឡូវខ្ញុំសូមចូលដល់អាស៊ាននិងពិភពលោកផ្នែកចុងក្រោយខ្ញុំចង់គូសរំលឹកពីអនាគតនៃទួនាទីរបស់អាស៊ាននៅក្នុងពនាបដកម្មអភិបាលកិច្ចកម្រិតខ្ញុំមើលឃើញអនាគតអាស៊ាន e arquitetura também há não encata que seja cenário no ASEAN bele sai no dar a ring político no econômico do mundo a população no liu milhão atos nem hit nulo e daí significa que a terceira maior do mundo, não quinta maior a torcida no moço da down, busca papel governação mundial no democrático no justo mas bem competição para poder potência boa para governação global mundial. O Luxira ajuda a Hari depois da Guerra Mundial, foi no japonês, Segunda Guerra Mundial. E nem agora temos problema para a ordem internacional, Liliu temos problema para multilateralismo, princípios multilateralismo na baseia para regras. E a circunstância não é, lá é a dúvida, cada que seja papel crucial a tu busca ajuda moço ordem mundial na baseia para regras, na democrático está, no equitativo está, ba itane ASEAN bele abordagem rua. Primeiro itabele hameting itania capacidade interna e segundo bele reforça a ASEAN participação e instituição multilateral e a influência. E também a meeting e a força interna, ali se aumenta a efetividade da instituição serenia, não aumenta a integração clientelar, formação baseada na comunidade, na visão para 2045, se adota que a cimeira agora dá ato organiza maio, para a subida e a direção LOS, a direção LOS. A abordagem de TAN envolve a meeting e
interação e tinha participação mal e também halo bonelli se mecanismo de lidar o ASEAN que quadro multilateral selo onde hata ba contexto situacional nas circunstâncias dá bali também hare tendência a se ASEAN se estado membro ato tama ba instituição moderna selo que promove ser nas aulas de instituto cá seria vantagem e daí opção estratégica na beita lá bela nega mas bem ir a ASEAN ou cada membro se participa e órgão instituição multilateral selo que na bela hoje a ASEAN e tem que cuidado odiare kada beleia nessa raiz basorinha entre potência boa de Síria nebe compete malo e daí bele hamos instabilidade ba instituição Síria e botne bele hamos dificuldade be baseia ba política Síria be superpotência ne casir ne liderança não é how não kada ASEAN Buca desenvolve a arquitetura regional na Belidar, ou seja, ASEAN, também e tem a instituição Síria neutral liuta. Não foi a oportunidade de baita, envolve participa o parceiro em na região em e lá ia raiz basorinha ideológico. Botinho bem importante, mas o mecanismo ASEAN continua permanente, não está a evoluir, mesmo bem e mudança de liderança, mesmo bem e a mudança de liderança e a Estado membro Síria. E quando vai bater, o cara aí a secretariado ASEAN também e a papel importante a tu garante a permanência na sustentabilidade do mecanismo de cooperação ou coordenação dia ou documentação institucional, do serviço, na promoção, pesquisa, ASEAN, bucato, areba, futuro, secretariado ao serviço de no dar AIRIN mundonia, no dar AIRIN global, ASEAN e a papel importante a promove paz. E a competição, a supremacia entre potência boa de Síria, não é botida na ASEAN, lá bele controla. Mas bem, a ASEAN bele controla em assunto regional Síria. Bele resiste a interferência em assuntos internos. Não bele previne funo be acontece a nação silo potência silo que halo sirne funo e tenia nação e também prevenida né e tenia região e bele estende a influência bahadame lá os de ter área regional né mas be liu região né mas que né e também o todo bele compreende que a ASEAN lá bele sai a ring mundo né se nem líder Síria lá desenvolve lá promove relação basic ba malo compreende malo sentido comunidade no dar família ASEAN no lá os de e a nível interação oficial lá os de envolvimento e pode ser oficial né dá balo e a responsabilidade bara que também essa lorito da responsabilidade bara que preocupa de to agenda superpotência sirnia e dá balo e tá lu e tinha vizinho Síria não e tinha belo nebe membro ASEAN ao encoraja geração fun líder ASEAN a tu cria memórias hamudo a tu hamete em solidariedade cooperação no harmonia e região itania nilara excelência Síria senhoras e senhores bem de tareba oi e também aprende-se história nebe há tudo momos kata princípios ASEAN mas que fórmula nebe efetivo luta a tu a gestão ba instituição regional nebe a diversidade
a ASEAN tem que manter ou claramente não protegem os princípios. Mas que é uma algo crítico hoje. Quando há princípios irne. E que os liu história, como é que se sai juiz vai ter sucesso aí da que alcança. E tal bele avalia ASEAN e a tinaída carua deit. Mas bem, e tem hareba liu decadaída. Decadaída cá liu. A tu bele avalia duni. Se ASEAN lau dalan los calai. Mas que crítica hoje, ASEAN e a estabilidade, sustentabilidade, no crescimento econômico não é impressiona em muito todo. Não dá prova, não é tudo momos. Cada e tem a fórmula né efetiva. Fórmula né tem que aumentar tanto, tem que fazer a comunidade global, não é for valor para a diversidade. E a futuro, ASEAN, no dar airin mundial, se sai símbolo da política centrista. Nebe la mono ba centrista. Nebe la mono ba centrista. Nebe la mono ba extremismo religioso, ka beleza fating nebe importante beleza fating bem importante para a manufatura no mercado síria mundo e também imagina cada ASEAN beleza fating dia fórum diplomático síria nível mundial no bele lore taça mundial futebol nia rene e também beleza fating atrativo ba emo todo o mundo a tu bele mais serviço né ka mais memória né ba hele né também fating civilizado, harmonia, ou sociedade multiétnica, ou sistema de segurança social na BDIAC, e daí é medida, e ao vir que o futuro mundo nia e a Ásia, no futuro mundo nia e a ASEAN. Excelência Cira, a senhora, nosso senhor Cira, ao espera que a apresentação se contribui a tu ideias balo no base, consideração, a tu compara o Timor-Leste em contexto, nós a tu contribui para a compreensão de equilíbrio para ASEAN ou para o mecanismo de funcionamento ASEAN e a sociedade Timor-Leste. E que os liu ao desejo, senhora Presidente, senhor Vice-Presidente Cira, senhor Deputado Cira, senhor, nossa senhora Cira Roto, ao espírito pode ser que só logo sorte, prosperidade boa, no sucesso na fating e boa também pode ser halal. Obrigado.
convidamos respeitosamente Sua Excelência a Presidente do Parlamento Nacional da República Democrática de Timor-Leste, deputada Maria Fernanda Lai, para proferir o seu discurso. Excelentíssimo Senhor Samdech Aka Mohasena Padei Teko Hun Sen, Presidente do Senado do Reino de Camboja e a distinta delegação. Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Recurso, Excelentíssimo Senhor Vice-Primeiro-Ministro do 9º Governo Constitucional e demais membros do Governo, senhores distintos deputados, senhores representantes do corpo diplomático, altas entidades militares, civis e religiosas, distintos convidados, senhoras e senhores. É com profunda honra que, em nome do Parlamento Nacional de Timor-Leste, dou as nossas mais calorosas bem-vindas ao excelentíssimo senhor Presidente do Senado de Camboja, Samdech, figura ímpar da história do Camboja e do Sudoeste Asiático. Senhor Presidente, a sua visita, que muito nos honra, é enorme passo para aproximar ainda mais os nossos países. Irá fortalecer, estou certa, os laços de amizade e cooperação entre Timor-Leste e o Camboja. É bom não esquecer que os nossos países partilham em anos recentes uma história marcada por imensos desafios, mas também pela determinação inabalável de os vencer e construir nações soberanas e prósperas. Quer o Reino do Camboja, quer Timor-Leste, emergiram de períodos de conflito, com a missão de reconstruir não apenas infraestruturas, estradas, pontes, mas também a missão de reconstruir a confiança e devolver a esperança dos nossos povos. Mas nessa união, na luta pela melhoria das condições dos nossos povos, há algo que ainda nos separa. Ainda nos separa, mas que estou certa, irá unir brevemente. Falo naturalmente da ASEAN. E permita-me destacar o papel fundamental do Camboja nessa futura união. É importante recordar que o Camboja foi o último dos atuais membros a aderir à organização, há precisamente 26 anos, um marco significativo que demonstra o seu compromisso com a integração regional. Sob a liderança da Vossa Excelência, Sr. Samdech, o Camboja afirmou-se como uma voz influente na ASEAN, promovendo a cooperação e a estabilidade. E Timor-Leste, não nos cansaremos de o repetir, está profundamente agradecido pelo apoio inestimável de Vossa Excelência, tem proporcionado a nossa candidatura de adesão à ASEAN. O Sr. Presidente Samdech tem sido um dos principais defensores da integração timorense e esse seu apoio, Sr. Presidente, tem sido fundamental no nosso percurso. É por falar em percurso, breves palavras sobre a trajetória de Vossa Excelência, e serão sempre breves as palavras quando comparadas com o seu extraordinário caminho de resiliência e liderança. Desde os tempos conturbados dos anos 70 do século passado até a sua governação como primeiro-ministro, Vossa Excelência contribuiu decisivamente para transformar o Camboja numa nação de progresso, contribuiu para a reconciliação nacional e para o desenvolvimento do seu país. Olhando para o futuro, Sr. Presidente, Timor-Leste aspira a contar com os seus bons ofícios para aprofundar a nossa cooperação com o Reino do Camboja em áreas como a educação, o comércio e a indústria têxtil. Juntos,
Podemos enfrentar desafios regionais e mundiais com soluções que reflitam os interesses dos nossos povos. Certo de que tudo fará, em nome do Parlamento Nacional, expresso os meus mais sinceros votos de sucesso a Vossa Excelência e ao povo de Camboja. Akun Chakran. Muito obrigado. Está, deste modo, encerrada a sessão solene de hoje. Agradecemos empenhadamente a Somdek Techo Hun Sen e a todas as delegações a presença neste magna casa. E terminamos com os votos de continuação de bom trabalho e que desfrute a visita oficial a Timor-Leste. Por fim, temos a honra de convidar Somdek Techo Hun Sen, todas as delegações e os distintos deputados e ilustres convidados para finger food no espaço interior da cafetaria. Muito obrigada. Dia que Malu Karena Insira Hanesita acompanha uma cerimônia solene da visita oficial presidente do no Senado Reino Camboja, Sua Excelência Samdek Aka Mohasen Hun Sen e a Parlamento Nacional. Hanesita hotu hatene kata presidente ka Senado Reino Camboja ninian antes nemos visita na Timor-Leste e hatina rua sanulu resinen Hanesa primeiro-ministro e ha momento neba e ohin markatan história unida, ho visita sua Excelência Presidente no Senado Samdek Aka Mohasen Hun Sen e Timor-Leste bele reforça dia cliutan Timor-Leste sai membro permanente Organização ASEAN nebe se realiza cimeira e fulan loron ronulu resinhitu fulan maio tinan idane hanesita hotu atene kata Camboja, país da NB, apoio Tebes Timor-Leste, atu sai, membro permanente e a organização regional da Ninian. Também a visita Estado, visita oficial e a Timor-Leste, bele reforça dia cliutan, Timor-Leste, onde sai membro permanente e a organização da NE. Também, a equipa de serviço, o Parlamento Nacional, Juanito Soares, a equipa toma cato. Obrigado, Wayne.